ni umunyarwenya hano mu Rwanda ukunzwe n'abatari bake, afite igikundiro mu Rwanda ntawe utamuzi, mu bintu akora, mu butumanyere akora akunzwe n'abatari bake. Benshi twibaza ngo Bijobije Gerard ni umusore cyangwa se ni umusaza, nje mbazaniye amakuru atariho ivumbi yuko Bijobije Gerard ari umugabo w'imyaka 32. Kugira ngo Bijobije Gerard ahinduke umusitari byagenze gute? Bijobije Gerard kugira ahinduke umusitari yabifatanyijwemo n'uwo bita Dr Nsabi, ntawe utamuzi, yakunzwe n'abatari bake, igihugu cy'u Rwanda kiramuvuga. Nanye tuvugana uwo bita Bijobije Gerard yahawe imodoka na Perezida Paul Kagame, yahawe imodoka ko ari umunyarwenya mwiza ukora ibintu byiza bishimishije. Twamuvuga yuko ari we munyarwenya wa mbere ukunzwe n'abatari bake mu Rwanda, tumuzana ku mwanya wa mbere akaza nikurikira, nubwo nta mafaranga yari yabona ngo ahinduke nk'abandi basitari nka ba Kiramani cyangwa se babamenya. Icyizere yuko nawe azagera muri urwo rwego, avuga yuko afite inzozi zo kuzahinduka umunyarwenya wa mu Rwanda, yabigezeho ariko ashaka kugira ngo igihugu cyose kimumenye, isi yose imumenye muri rusange. Ashaka gukora amateka nk'aba Hrithik Roshan bakina amafilimi nko mu Buhinde. Yavuze yuko azarota ahuye nawe uwo bita Tiger Shroff, ni umukinnyi w'amafilimi ntawe utamuzi, nawe ashaka guhinduka nkawe, ibihugu byose bikagenda bimuvuga yuko ni icyamamare. Bijobije Gerard kamubereke ni uri kuri screen yanyu uhagararanye na Perezida Paul Kagame, murabona yuko ari kumurambika igihembo cy'imodoka. Ko wowe wakora subscribe uri gucikwa n'ibintu byinshi yuko hano hanyuraho abanyarwenya benshi tugenda tubakorera ibijanye nabo ukuntu bazamutse. Nimba wifuza umunyarwenya twandikire muri comment, ejo tuzamubakoreraho video izarari hageze. Nibutse nawe wakora subscribe uri gucikwa cyane, kora subscribe, share, comment.